hei hi thil tak tak anga kalpuyan tumani chuan thil diklo hul hualania usap dangale ZPM an dem om khopang India ram khole tui kan nia vote thak thei kan ni toni chuanin right to vote kan neya kan du kan vote theya tu man min tilui thei lova tu tilui thei ma kan ni lo chumi wanga kan dikna chan vo kan chan don ani chuan thil dik ani ho lawang ti hi kan sei ma sadu ni ta sela ti chuan tun la ya hianin halral a hluar khop mai a ron ti hluar tu po kan se thei deu nual ome ka sei thui lawang ti chuan ni min ni som pakwa Chariat kumsani somni pani maya bokhanin kan home minister pusap danga thalak chu halral ani leta chumi ma chonin dot za lai mai halral aloni to boka aro puine dot za han halral te kha an halral rai mai ati khan then kha chonin dot om to lo ti te point fiam thu ti tak de lo sei bokane kha tun tuma pusapa thalak kan halral chan hi siatam tak anomanga shelo point ol om mai thei boka chumi chung chang chu tun tuma hianin kan criticize dona kan chip viau dona ni ti chuan MNF le Congress thalai te khanin namrun kota pusap danga thalak kha an halral ania thalakin halral sakhi thil series takanin ka ria ke inti mol pho thei top a inti mol pho na hi atlingin ka ria chu tiang de mak chonin opposition te poinon cha chho zel don ponin riata le chu indiam na sa takani le chu ka thiam ka min ka ringa tu sai chu kan hal ko khot tin MNF le Congress te hi an ma ni tong kam chonin thok ho reng turang chon langlo ma sela anin nim nai ta viawe mo anin ko mai ta viawe mo chu ati thei bokani engpo ni se tun tuma kan thupui bera hen lut taila tilaya hen karon tilanga nga he tilai chat hi aron leakout ta ni chuta chon heti hian in ziaka ke sap ti che lang theya dot toma dot khichu a ming lang phalo chin tina khani meya ti chon hei number poron langani BSUP ya puthang tele chawngova ankal fowantia campaign top nia chiang fek fokin vote in thlak na kan shevek don karle loka tu ten nge lua zui zel tlak kan lo thlir no nang ti vel mai atok view opposition party en kol nge indu ruling party en kol te zuti mai la ti hi an hel khop mai opposition lampang tan chuan hel po o mani thlir tlang sang thlir thiam hi poimo view maya ama sabera chuan MNF le Congress lam thlir dan om tak le dik tak ani ve shim boka achan chu opposition din muna ding le vote pe seya campaign a thei top chua campaign te po local pui me kania hetiang thudeng khong tak mai chat alo leak out mai hian anni po thong ve de ndo tang ti po hriat theya tin politics a in be na man ro thalut tuk ani ti hian thre thiam ngal dona chumi churon la chuak chatin anon te ta chi areng boka boru karon om tahat meni an la chuak ta chata anon se ta chat meni pusa pa hian kha thil kha atidu tak ani chuan ZPM mai ni lo home minister pusa pa hi an dem om le tina ani don ani kha thil kha tidu tak ani chuan mo amai ro chu clear na dang train han thlir vele taila opposition lampang po hi an hriat thiam om viawani chuti lai ro chuan chathingun takin han enila thlirna tlang dang atangin a group ming hi ZPM edenthar group ani ti a hriat theya atoi zongin ZPM chung ko group tina ania he thil chungchanga hen soizui tur tam tak tun ma point soizui lutuk ni lem lo alo hring chuak to thina alo ni tak ani point thalak em hanin hal sakla hi chu ZPM lampang tan hi chon na ve do ngem o hi chu ti theini tin ama pusa patan tak poin anna ve do ngem chu ti theini chiang le zo zokin han en taila pusa pachat chin chi hi crop ni in aba ki mu turom lawani enge amma hian an lo sei to a enge hemi nu hian an soi ti hi hriat zui turom lem lawani edenthar ZPM group ti hi kan muai lom te a chu ti te alo screenshot tuina minga save kha churon langani chu ti chon ke alang thei china khianin smiley le kut ange ban phar lai ka ti mei donami ki khilo lang buka inge thil hlimom lampang an soi ti kha a hriat thiam thei mai ka hria ti chuan pusap danga hianin hei ati tak ngem ti hi ngai tuangun ngai takania achan chu hei hi ZPM group ania atoi zongin chung ko group nen khan dang lamna omlem lovani ZPM chung ko group te powati saktaila
a hriat thiam thei mai ome heti anga poll big le group big anga om to hi chuan dik tak chuan chung ko group ani emaw khoi KTP committee group ani emaw sub committee group ani emaw YMA committee group ani emaw central YMA ani emaw eng group po ni ro se kan hra thiam ve kang tu na ka soi tum om je hi chu group a committee a kan om ani chuan thili han fiam thu ve deuh lai te tin fiam thu a po a mei nei deuh tak tak han ti deuh zeu om chang thei om ve thin ani chu chung ko group ania KTP group ania committee group ania eng group emo ania khan tiang hi kan vor ve thin ani mo chu tiang chuanin pusa pa hian ati ve ani mai angem ti hi mu dan pakhat ani ve le ta ni a chan chu hei in vote thlak na kan hrevek don ka le loka tu ten nge lua zui zel kan lo thlir nang ti ta hi thil om ang lo lu tu kan ni mo tu vote thlak ngen va hriat to chonang ke hianin by election han vote va thlak tele tu nge ka vote ti hian hre thei don lo shim tu nge kan vote ti hi individually in hre thei lang chuanin chu thil him lo takani bokang chu pa chon tu nge vote chu nu chon tu nge vote ti hi tu man an hre thei lo chu hei hi thu tak hla takalak chi ani ngem hei han en taila puthang te le puchong wa an kalfa wan ti hei campaign boruak topic hot lai chho khani vea pusa po hian fiam tho zui ve nan mangin opposition party te enkol ngein du ruling party enkol ti te khana zut ti ve ni ome campaign boruak hot chho wang lai ani wang hian mo dik tak chuan heti ang group velanga temo hei a sensitive lai tur mitangina an huat lai tur lo kher chuak polanom hi film khorangai khopin ka hria ZPM lampang po aden thar ZPM group a hianin mong ti pop tu hin om chiang meya hetiang laka hen film khorangai ni committee kan tela committee a chuanin thil eng emo sang te kan rel thina committee mong popom hianin apoi thina ni mo thil poi tuk ni silo amaro chu heta lo dong song tu ta na e thil poi tak ni thei tu siang lo ti pop zeu sha thi anom ve thina chuwang chuanin tuna pusap danga thil post kan mu te po hi ati tak tak ani chuan kan soita kang khan adem om viawanga ma se ati tak lo ani ti hi a hriat theina chu in vote thlakna kan hrevek ton ti te thil oim lo ania opposition party en kol ngein du mo hei engting en campaign tan tur fiam thu do ina zuti ni mai hian a hriat thei ni chu ti chuan hei an group hian ani la an fiam thu tlang an nui ti te po hriat thei ni mo smiley te po oma engpo ni se hetiang thil sang hi alo thleng to thin ni kan ram history a hian tuna hian tun din muna hianin tu te mo party group mo MNF ani mo congress ani mo anni tangkop group ani mo ka soi vek seng lo tu te mo group a chuan heti ang to ki chu om reng don eng tiklai point om rengang aron leak out lowa aron ri chuak lo ni mai mo ma se chu hriat thiam na chin kan ekei point a chan chu an ma ni pol big group ania MNF group te polo ni theya congress group te polo ni theya thalai group te polo ni thei khanga kha chon an du topic kha an soi veang chu mo tunami hi thlir tlang dang tangka thlir theina chana chu eden thar ZPM group ani tlatani public speech a public ma he tiang hianin thutak deuh mai han soi seng chonin khai pu sapa hi atidik lo na sa ni he kan ti du mai don ani amaro chu ZPM group ani ve me mai sia khianin tem chonin ngai ta ni ati dar le ta dewani ti chonin han thlir taila hetiang chi hi kan rama hen sang hi lo thleng to na sa ole hetiang te han en taila hei eden thar congress group ani eden thar congress group ania hei ton kima ti hianin congress in candidate an nei lo ani po in anmi te thla zalen mai se MNF candidate tom pui kherlo hian ti te kan candidate hi upate in ti hianin kan candidate hi congress how tu tele MNF how tu te in rona siam ani MNF va tom pui lam ani lo vania ZPM ti mol phona om chun ani takin ti ani ti te hi strong value tuk mo tiktak chuan congress lama tangin candidate ni chak congress le MNF in apom tlan tin pui be se om mulo wang ani ti te ania RK message delete upate message anon aron like zui ngal bokani heteng te po hi tiktak chuanin hei an ma ni eden thar congress group ania an congress group chunga chon an du lo sayang miang mo an chung ko bill ania kha thil thiang ani ve thawani tin hetiang deuh hi tun malama po thleng fo to thina amai ro chu hun tam takaliam to ava phor chuak heri ngai ka tilem lo
tuna ahal tu te zinga mi te po hi chat then khala chon an lang ve nol thawani an mani pual big group ani kha chonin an du khan soi ve thenga fiam thu te pon va tho venga topic sensitive tak te po an va tho veng chutin khami uduale enge kha rin hlui tlumang chungchang te po kha thilmak deuh chu rin hlui tlumang status update to nu thakhat nu akha thil haron leak out chawani chen khat in pe du dan hi mak khop maya teng te po kha eng tik niam chon ti mol pho nan ala tangka yang ti thu la kha tiang khanin thu enge screenshot te khan lo da thangar ngar pe khania chon he dang te yan en pay zel taila zoram politics group number 1 group 1 ami kha o he ka source in share du chon he tiang sang te hen an ma ni pual big group anga chon an lo tong ve thina ni MNF pasal tra te ti group te polo mani hei mo hei hi purenga call ni thu post ani hei tuna send tu anga lang hi mo ama upload ngei ni hei Facebook zoram politics group 1 ami te candidate set follow chon under tena kanom thei vote thak ni thlenga in soi fia chunga kan campaign vai chon kan ho tu te hen sarkar le antum vak tolo amon le rontia kan ke chu opposition a hi ka pe vak lovania te poran ti ni eng poni se hei hi an ma ni va expose tum na lampang ni lovin MNF pasal tra te group ani miawa MNF tan khan thei to palo chwa ve thin poni mei thei porenga kol ni hian chu thing te po chu hi an ma ni ina enge free ta ka an soi ve theina an du len fiam thu ve theina muna he tiang le zela lo in screenshot alowin ti leak out saka kha athalem lo ni tu na mit hi chu ama purenga ti leak out nia ama ron post ani nge yani ti chuanin antanga henan kal zel taila teng te po hi pasal tra te ral rel book ti te ni an lo tang thin khop ni turania hei ruat sang ren thlaila nun zira pat chuau ti te oma MNF te hian ki tiang ril ru chet taka lem chan hi kan ma mo lo kan na tho te thatna ten vote hi kan zong zok turani ti te nia la nun zira pat chu hian helai kan party group a thungai soi lo hian FBI te hian ZPM hi atakin bei chuak zok tengu FBI hian arab thak khopin ZPM ka bei a effective khop mai thil hi in thra thiam lo ani e ulal nun zira hi sub headquarters lungleya kan OB ani e ZPM lem changin thei top a chuha thin ti ten hi a puilu tu khai chat hi kan zong let vel sinamo engewa ka pe chen ka chu tam lu tu ka zong nge ka highlight pe to lo zo kani te chon ZPM te ri lu chiat zia zoram mi puya tu hi kan tum turani ne tong kam hi du tui do tengu tikhian mi puin ZPM te ril ru an shia thei pha nan ka ti ni ki in shia them lo ka ring renga ron ti ne lo nun zira hen mo poni se kan thlir zelanga hei hi tun ma inge doctor kutlak larwang lai khani puke vena MNF ke chu ka thinlung hi adam thei mi alo nia khati taka doctor kutlak du kopa nula athin ur kha a chan she thi ka chak ngoi nia chubaga room chunga CCTV video kutin thlak lai te anon ti viral ngal chiam kha atilik out lui tu anom ti a chiang mai ti te mo teng henin kanwa in bun ru ana group bang hi om ve ni chu hei hi hria thiam lo tur poni chuang lo ti chon kan en zelang teng te khoi group ami nge chu ka hrilawa Stephen dal rem ruata namrun MNF ti nia sani pariat OP singalar le sani somni pathum kamrula alar le mizo nationalist lawe ti te hei renga kolni hianin khati khopa ma ni le mani invo chevek tu te hroi tu kan la da zel don ani chuan MNF hi omna thlaka ka ngai to lo ti te nia opposition ni to nuwa min vo chele tura da le zel hi chu da le zel chu ke chu kangam to lo ni ti te mo ting henin ka chir cho vek lawang i chat sang hi alo leak out to thina ni mo teng te poi khoi binge ka hrelo sil pathum tal tur ti thu hi tu man miron thon to su kan ninga nia doctor ke pa chunga pon so chiar angam big chonglo kanin angreng kan puzoram thanga pon athu tiam atilo tling big chonglo MNF chu min riat vek kha ti te nia hi tak ani ngam chu ka hre ho lo amara chu zoram politics group wanambi kalak chon te nia chat sang ka mu nai vai te karon la chuak ani ti chonin teng te poi MNF pasal tha te bokania kela admin sang khat ron ti top me hengek ta chan ka hrelo VL ma puya WhatsApp MNF yan sarkar na siam phasi lovin MLA anga ber karing thung ti tania cheng sang khat anin choi ti na ani ber mai ti chonin tiang te hi nia hei MNF pasal tha group ti te
S&R Congress Group ti te om ve ni khanga khan an du dun lo sei khata khanin a sensitive lai lak koya enge niang heta mipui mindset stroi koi thei tur thilang kha aron om ta thina ni pusa pata chat po kha enge man lo sei to enge nuan sei kan thilo chu wang jonin an mani group ani wang khanin khati anga thuaron post ta me kha hria thiam om na lai chu om ve thom bokani ti chon atop kha nan chuan kha thil kha tak tak ani chuan khatiang action khala kan tumani chuan thil dik lo hul hwal anianga ma sengun taka han chik ero chon khatiang thil ti thei tur din muna khan an dingem in vote thlak na kan revek ton tia hen ingting nge vote thlak na khan hriat theiang tu ten nge MNF le Congress tang kop kha anwa vote ti anwa hriat theiang mo chu mi wang chon hetilai opposition party and call nge indu ruling party and call ti vel hi chu thil theilo tlukani achan chu tunge kha mi kha vote tunge kha nu kha vote tu man nan chenon lo chu wang chon he thil thutak la takalak chi ani engem ti hi ngai to tham takani bokanga in ngai dan te comment section a lo save tawla clear na tlang ni karon clear ani chu pakhat na chuan hei hi thil tak anga kalpuyan tumani chuan thil dik lo hul hwal ania pusap dangale ZPM an dem om khopang ani lo vek chuan hetiang thil midangte group a han wan ve deuh na te lo screenshot a lo tilik out du tu hi adem om view theya tin he chat da athu se hingun taka han en chuanin vote thlak na hi tu manan hre theilawa chu wang chon tu chunga nge action chun lak thei ta kang mo kha thil thei lo tani ti hi chik neu chon a hriat thei ni hemi topic hemi chat lo lak vung view hi thil relevant takani ngem thil bel chen dol ani ngem ti hi chatatang point han chikila a hriat thei mai ni engpo ni se kha ngai dan sang om thei ania in ngai dan te comment section in lo save don nia